bw'umuguzi. Karibu sana mwancho mworigeria nigora sechinga kia semesa ya mayakurwa ensoko chinsa isato haso tukobega obotangani kegima mutinyo gatano na gatatu mwaka bwechiri bubere 2025 monche ngoro kwa Clinton ndigi aseri bagaria bakombata sekurwa studio ya kabere ochakwene kamera gine chibicha gogo chirara sencherengi ya Kelvin Mogoi na Felistas Kabendi to wasabero kananso ko benento kurbono oika omweyo mesa mayakurwa ensoko chinsa isato achakire bono. Karibu sana mwanchumo rigereria wana senchira ya bene tugochaka noroboti rokobwatia umubunge bwense mwebunge Nyaribari chacho Mheshimiwa Zaire Janda mwaziri mukoro bw'echisemi Ezekiel Mashogu oyo koriye kergo kyobo jumbe senseme yo Dr. Joseph Birundu nigo nabarayibande baikira nase kanisa yegi Adventist ya Buruma asekerenga kyarenge okobasira bagokwana asobwamo nigo bono barure okoboria komarembe kwene kigwa chinga kechiga siasa chigendete kubwata nse naboigo chinga kitoro cha sobo choryo bana no mwako gocha chinga kecho nigo bono mujumbe bwenseme yo Mheshimiwa Zaire Janda arure hogosaba amabera gocha sigati yabarayi bari anyara kobaga komochera na kuboria abananchi bonsi nabarayi bachamo kwene kyanga orongo rwagusi nko barure ase obwamo busio obachoryo bana muri kito enoko gichana na mange. Omobunge Onyaribari chache Sairi Chanda omowasiri omukoro bw'echisemi Ezekiel Machogu oyokorigie kerogo kyobo chumbe me Nyaribari chache chose bumogende Birundu negati abarayi obaikera nase kanisa ya Buruma 1 SDA asekerenga yoko basira naboigo ko babwate sikokore kambi yokonyegenderete ase kanisa yo. Today marks the end when we finish today and we are departing from this place. Lord in heaven, thank you for bringing the message that above everything you are going to remember us. We had a goal of 300,000, but we have managed to raise up 38,000. If you guys can help us on that area, we really appreciate. Gobono kina kuna tebia bantu lakini kanisa nyingi ya bashiriki wamefanya kazi nzuri, hata ukiangalia wamejaribu sana, wamejikokota mpaka kanisa inaonekana maridadi sana. Bago kwana niko babolio molembe kwene kigwa chinga kisiasa gendrete kubwatanse aselira balia gusi naboigo chinga kitoro chiko cha sobo cholio bonene bogocha. Hii siku ni siku ya kanisa. The entire week I know what you have gone through and I'm going to attend at least 80% of camp events in Nyaribari Church. Conference ilinitumia program ya all camp centers and in fact I forwarded it to Mheshimiwa Machogu. Zako ni karibu 500, jaribu elder kuattend zote ndio Mungu aweze kushikilia hii jamii yetu ya Kisii. Kwa sababu ya mambo ya kanisa. Hakuna biashara nyingine. Kila kitu kila siku iko wakati yake. Kwa hivyo leo wacha tufanye hii imetuleta kwa sababu that is why we are here. Hii maneno ingine tutakuja kuongea huko nje. Tutakuja kusema iko namna hii na kila mtu atatafuta ya ile kura anataka. Hakuna shida. Si mambo ya uongozi ni Nyasaye anapeana. Na nyinyi ndio mnaamua. Tayari si mnajua mjumbe wenu ni nani? Mnajua gavana wenu ni nani? Mnajua rais wenu ni nani? Kwa hivyo wakati ikikuja sasa tulete mambo ya kusaidia kanisa. That is why we are here. Sindio? Na tunataka pesa ili tuweze kusaidia hata hawa viongozi ambao wamekuja, hawa watu ya kambi. Chinga kiechecho ni omobungo Nyaribari chache Sairi Chanda aira libagali ogosaba amabera gochaso yo kabero mowasiri bw'echisemi Ezekiel Machogu na kumuboria bachamo eligokorega asia sobwamo. Kwa hivyo I want to tell you Mheshimiwa Machogu, I'm your best friend na unajua nimekuwa rafiki yako sana. Kama nilikukosea I am sorry. Ama namna gani? Situombane msamaha. Kama mimi nilikukosea nimeomba msamaha. Kama rais alikukosea mahali nitaomba kwa niaba ya rais umsamehe.
si ndio? Na kama kuna watu walikukosea hapo karibu na timu yangu na watu yangu, tusameane, because that is the way to go. Na tukae kama jamii, tushirikiane, tusaidiane, tusonge mbele. That is the most important thing. Hata wale ambao wanatafuta kiti ya Nyaribari Chache, including my very good friend, my brother. Kwanza tutafute ufalme wa Arabu kama hii kwingine ndio iweze kuongezewa hapo. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa hiyo sababu moja. Mimi pastor kambi nilikuwa najua ambaye nyurie sababu ye kambi ambaye ni mara moja kwa mwaka. Kambi ni kwamba kila mmoja wetu umefanya nini? Umerete wangapi ambayo hamjui Mungu waweze kumtumikia Mungu. Umwako makwareti ronde. Hii mheshimiwa sipokuwa alinishinda kidogo, mtu ambaye nilikuwa nataka kuleta karibu apatiswe lakini akaponyoka hivi sijui kama anaendelea kuponyoka ni Chanda huyu. Mimi na sisi leo tumefika kwa sababu moja. Sababu Biblia inatuambia ya kwamba Mungu ameweka wewe hapa kwa sababu ya ile sababu najua moja. Tumukorere gashi, tumumanye naende tutareme yangu. Ingo ripoteria Nsoko TV korwa sensemo ya Buruma ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii ninche enokugichana Mosinto Onyambane. Wasio mwanchumu rigiriria se oropoti ronde niko to kumanywa sensemo yende niko umuroberio nyara koba gokwenekirwa ase amatuko abwango iga ase ensemo ye erombe ya ase oroboti rukubwatia nigo bona babwatani au beskuru ya Merisho igotoka ase account ya Kajiado nigo bono ba agenigwa buna aba ruoti ekarobaika ase egetige chindege ya JKIA maiga yokubwa ebiego au ime yense ya South Korea abaiburia mona barimu nigo bono barokyo mogokobo na kuria eira yogochia kogendera kubasira aborkiwa abwe eskuru yo nigo bono yabeire gekoba gekonyoria aborkiwa abaya kirage ase chigosori chama mirano ya masomo batukabwangaga Morikito Daniel Mwaga namange insa isano na isato chiamogaso nechitaeka 30 igoro kuregeti giechindege gya Jomo Kenyatta International Airport. Abarokibwa besukuru ya Merisho imeye county ya Kajiado nigo batonya nse kurwa sense ya South Korea mega yo gukora kigosori cy'amamiranyo ya masomo. Gukwana ekerekyo eyemasa yemone getaseni Nsoko TV umwarimu w'eskuru eyo nigagokera umukiabarokya baye babegete nakobwa ebyegwa ao imeyense ya South Korea. Good, my name is Mr. Pili. I'm glad to be here. We are at JKA. We have just received a team of our boys from Merisho School who are participating in World Scholars Cup. They are global round in Seoul, South Korea, 34 of them. And we are glad that out of the 34, we have at least 28 who have qualified to go for the Tournament of Champion at Yale University, Connecticut in New York. Omwarimu opiri nigo nonyenigo abakera abayibuli mbuya mono asokwira kubasomya abana babo asebono aboliri abayibuli bali batagete abana babo konyora amayigiro aigoro mono korenta abana babo ase skulu eyo. Thank our parents, and we are also asking out there if there's any parent who wants to, their son to join Merisho School to become a global leader, as that's what we are doing right now. They are welcome. We are having the holiday running. You are free to visit Merisho School. You will get some of us and we will take you around first on a school tour. We will answer to nitty-gritty questions and we will make sure that we convert you to be part and parcel of the fraternity of the Merisho School. In Merisho School, every child that joins us lives as a man and not like a boy who joined us in
the beginning. Yagati ya baibuli korwe skuru eyo asa Marieta James Mumanyi nigoteneni agokera akomesa okuya kwa baroki bwabwe ase amamerani ayo. We are very happy for the Merisho team. They did very well in Korea for this World Championship of Scholars, and many of them have qualified to proceed to the TOC in the US, and it's a great pleasure of what they have done for us. And encourage, if you are in a position to bring your kids to Merisho. It's a school where kids are being taught very well, and they are given opportunities which are very global, and they can compete globally and achieve a lot. Omwara kibwa oyomo oyobwete na kwimukia egunia yebyegwa nigobono abaganiri abarakiwa bande kobeko mukimo bwe kanonere. Hello, my name is Donald Mutuku. I'm coming from the World Scholars Cup Global Rank in South Korea. I managed to win 16 medals and 3 individual trophies. I study at Merisho School, and I'd like to thank them for the opportunity. Advice to other scholars or other students is to come and to challenge my record. I believe that anyone with enough determination can get to where I am right now and even further. Abaibuli ba Mutuku nonyenigo igo bakisinyo ko bisomo gokobo. My name is Stephen Mutuku, and the father to Donald Mutuku, the champion. And I'm very proud of my son and for putting Merisho School and even Kenya in the global map. And we are proud to lift the Merisho and the Kenyan flag high. My name is Miriam Mutuku, mother to Donald Mutuku, and we are celebrating this win because it's been many hours of work and preparation for Donald, and I'm grateful that he has been able to exceed the expectations he had, not just for himself but for his school and the country. Maega ya barokibwa besukuru ya Merisho egotoka me county ya Kajiado gokora buya asama na menani ya korekana ime ya Sori nse ya South Korea. Bono amaisa bonsi ni galigereti ime ya New York nse ya United States of America ase barache kwaligania asama liganiobo asawa ibori abarimu amana barokibwa barokiri buya nende babekiranga yabo chikokora buya asama mere yayo. Nkaripotere keteseni Gen Soko TV korogaiga asegeti gechinlege gya Jomo Kenyatta International Airport umuchio Nairobi iretaliana genkoro kwa Daniel omwaga Tukoska usimu ancho morigeria soroboti ronde amatuka bwangoiga nigo erombe ya Linda Mwananchi ya Rokandrego twara chinguru na kwenekia omunso omonene asegati ya abananchi na boigo abarai au hegento keirere abarai au wesokia na kuraria kubwatesia ensemeyo andemo no kurwase orongorwa gusi igati abarai yabo nigo bono bare ababwatani boigo bekiama ya Jubilee nigo bono oyokoria ekerogo kyobojumbe ase ensemo yebunge ya Nyaribari chache gotoka se county ya Kisii Joseph Birundu aisokire na goteba buna nigo orongorwa gusi rore magega ya Dr. Fred Matiang'i gwetera se kiama ya Jubilee na kuboria bagusi bonsi na barai kwene kyankomo bwatasia bare no konyako ligelinga which way after Linda Mwananchi ero na Jubilee ero nga barai abande nga imogo chigotenena because some of us we were seen in both sides kambie chichonsibere entonda abatebi esabane moto torochi na andikiro monto tebire mwaka ogocho 2027 one term. Yes. Pero watebire one term esabali onye Linda Mwananchi gegoteba one term na hinduga iga se Jubilee one term tole bono igese direction ya motorochi lakini asomugusi yabeta intunto bwatia mangana ekeombe to manyete na ekemo Jubilee nande erida yekeombe kinamanyire nande nerekero montakire kiranya nero sabanere itubwate. So in regard to balibande na baromba chakete kurigeli before tutaraike wiki the last one week in agento and Linda Mwananchi nje alenge party Linda Mwananchi nje abwate presidential candidate. We were all one facing one direction. I think even our leaders ya abandi bali as Linda Mwananchi they are also trying to see how best will they serve interest yomogusi under Fred Okengo Matiang'i na andenga kiba kwenda kwa advance their dispute jire ODM wase bale vuguvugu ya Linda Mwananchi. So inere confusion teyo. You saw Linda Mwananchi was with our presidential candidate na and at the same time Mbata alirete Kalonzo
At the same time, I think I'm told they are going to Wamunyoro. So we are one people. We are facing one direction. The only difference is that Igagagusi, Linda Mwananchi Trigoja go field kanta. No NDCP no Enkaronzo. Engaki eto bwate ya 2027 onde bu NCP no no winete ko ruwaipa no mu MC onega iga omojumbe obiri na abande 2027 it's either you are in Jubilee or so tokanye 2032 for candidate to go support chikura jiomo gusi 2027 je libante bonsi bibakoligie birogo ebikali echikale ko chaka March to April na litogo chikokole ndege ko nominations jikura ja nomination chikwera onde mwensi pitogo chigwetia and we are asking our leaders, and because these are meetings we are trying to put it together, even IBC cheto college nomination cheto, and that is I think one of the things that has been already agreed upon. Ebintu biri bya bete tokorwani wali muchito kyombu lakini kwira ninga nyasawi tongambia na ndembia mono ombwerere na bere ginko bwena ngwira ni abantu baitu ba kyombu twensi pito twebekamo ekera toko chikwenda sobo choli bole 2027 na ndento chikora ebintu buna biri byakorekana to muchito kyombu n'abantu baitu bakoenda muchu Nairobi toko basabekera mo ikiro muchito kyombu tenena boni gabintu kende byonsi mbiyo mwaro mwana minto ulitoko support kurwe gusiye serira balitu lya gusiyo mwana minto Fred Matiang'i akubwatira no mwana minto otsomo chito nyali bali chacho mwana minto Birundu Dr. Birundu minto muya toko basabera abanyali bali ba minto tochamo na ndaba bantu ba minto twensi. Oyo kabero mu MCA we wadi ya Kimonge igotoka se bunge ya Bomachoge Borabu George Bibao niko bono aenekeire bananchi unaigatia baraikuru sorongura gusi abo bagosegeta Dr. Fred Matiang'i asiganga yo kulie kirogo kyo baraibuense na ndebo igo bara sense media ya Linda Mwananchi tari niko bare habasaliti ase igesako kyo mugusi kurende no kubwaterana na koenekia una sense media yo kwameria serikali nerene chinguru chinga kecho boigo niko mokonye bumugambi buense meyo location ya Kirongo na iranyare ko baga kuro kuboria gochase abaibori hamona borkia kubwaterana na bagambia so kwenekia abana ngotwara bare umutumo koiga umutambe gwerusa piyama birara kane Linda Mwananchi na Linda ground seneta mbaro bare Linda Mwananchi agatebanga ngo support yale oyo koroku sifuna abantu baito balitoreza Matiang'i ko baza kuomana lakini rene nda temba nekeringa ononka no monto mungaini ekiara ononka ononka mkibagendi ononengoko no moishinu barogo ebare insurance ya Matiang'i ezeirinda ground igo mo basa kuoga abantu na bairo baramu Matiang'i tupiri lero koma president ya Kenya ekiara abadikoyo balchine ese county government yako kora mangana maya tuweke tik desa ande ya china bobeka tuwake tureri tuwake barekatish ona kina yego sala bantu baminto imaete umushimi wa mosi kuna jore twe ogende gokora na igura bantu baito batende buya nya ebirazi ya Kirongori bino bya tono that is very good na ndio tunawapongeza na aliye sambara isana una chino ya kanya tigal tenjera tuwa tujuwikire na umugase ngota litugwa terana bantu balimura asimo ko genda tugwa terane ga tigane se asali dera mura banyu ramne so o balibara amu ko dera mbiyamole muri biya uja banya gwa songa libuna o nyumba yo taka mai ko rai moro yura school jigo sa na wana biru wangsa na wana biru wangsa tugwa na wana biru biyamo romana ko nanga to uraya na bana abari mu school najira wana ko sabanga ki tunabona bari baito na bana seri abana ba gore school taliwa de nono wangi ki bana bara badengo ja school atinge je sababu betega no ngabia na ke nono ngoi amogor juta ni wakana chile ya ko ka bana ba gora tunabona ko de kulia bana ba ko kala mate fo bata yo school ko nyara bana no 2015 ba school hoy ne bari mwalimu wako so ni abada bali na bari mura aja kwa bari mtila siketo ko mwana school mtu mwalimu wako mwana ngo tikatuka terane singe jama ngana ayo ko mwanya bana bituma hata singe tuko kwa terana za kujama bitubwa
Masomo nene ase kiombe gia Independent Kenya Women Award ikwa Bernard Simanto nigo ritukuria rero achakia umurubiri uboko kendia enyange kurwa se county ya Nairobi oika se county ya Nakuru esabari yerachi konyara kobage kumuira chinsa gwetania isano na isato seganga yugo sangeria kibese kirachi gokonya kugora bitamba byo chenu helio birachi gokonya umwana umunyaroka kurwa se county ya Turkana kurengana na Bernard nigo bona goteba abana basubati kurwa se chinsa mecho nigo bamenyerete amakongo manene nabo igokogania nkororo gukubaikange Murikito Daniel Omwaga nabwateriria roboti urwo agotumanya senchero ibwikira Etarikia yemo yomutinyo gatano gatatu mbarambale na magachama na KICC chinsa 12 chamambia my god omusiyo bwekembekeria kya ikwa Bernard Simanto oyuna endo manyekene mo namuna babu Mutekova nigacha kabene sabali yaje gochange nyange kuri mu Nairobi go ikamu chio Nakuru unenchira yemo oyogo changia chitauro chobo chenu elio asekeringa omwana omunyaruka obere ko bakagutuwa magaga na ende nigamanye toso gimobo kongu pira gutumeka chitauro chobo chenu kokwana yemasa yemo negetaseni gen Soko TV Simanto nigene kyogo ichana kwaye asekeria omwana omusubati agotigwa asara kongu kirabutambe asiri tukuria rero namwe okore challenge ya go cycle kuru Nairobi mpaka Nakuru County 167 km. The main purpose of go cycle no go fundraiser just sanitary pads chucho kokonya abaiseke abaiskaba ke nabangina ase county ya Turkana mostly bagwetera challenges tinyinge abande bamba kwende skuru gwetero okobanga ambali konyono ne sanitary chiri most of the time onyoranga mbali konyono ne access yoko binyora na kitwa mweranga okoba bato request ya sama tukamange tigatokale kitwende gwetera ikwa women to connect mashinani twende koba konya alio somo chyo oturukana Dr. Ben Ngigi oyiro nyanigo okodigie kirugo kyo gavana imeye county ya Nairobi nere nigekana asense mejo asekelianga nogo siro moroberi oyo na nigo aene kyo yabo mono musubati go siro kera chingaki. Good morning Nairobi and Kenya in general. My name is Dr. Ben Ngigi, the incoming governor Nairobi County. We are here to support the 157 kilometer initiative by Babu Mutekova, the incoming MCA of Nairobi South. And this is a great initiative to our young girls, especially those who are vulnerable and they cannot afford sanitary towels. So we are here to stand with our girls. We are saying that even as we take the leadership of the county of Nairobi, we are going to initiate these programs so that those who are suffering, those who are unable to have the correct hygiene situations, the correct environment for study, they can be supported. Jacinta Njoki oyoero mogendie giata bye kinyange nsengima oyinerekana kumusira Simanto nigaene kyobujabwa yenga iganga yenene enokoro mwana omunyaruka kamanya tobugima bwomogoko. My name is Jacinta Njoki. I work in Eagle Crown Coffee as a sales manager. Nimekuja kuparticipate in a Babu Solo Challenge whereby I'll be participating to cycle all the way from Nairobi to Nakuru. And for me to participate in this challenge, since I'm a professional cyclist, it's also to empower a girl child asikose kuenda shule and also to make sure I see a smile on the girl child. Umurali giata bwigeteseni igien Soko TV Diana Ndemo Ujonero ikirana ase ogosiro muroberio yo nigahoro kyogo ichana kwaye asekeringa abanyoroka bange tibarikonyora bakonyi wekitauro cyobo chenu. Abesikena banga simnyurbeto konyoranga tibabwati bokonyi nabakonyoranga muibo litari kwenyara kwegora bakonyoranga muibo noyenga kwenyara kugore bitamba byo bochenu tama itibuna bigo tumeka higon tubuna Independent Kenya Women Awards nigo togo chanande twara konya asoko babwatu kire bitamba nande twabakonya asoko basemya nakobobo ngaindo nabakonyara bakobutumya nesabari yeji kilomita hemya yemo 52 na 5 na ibere
eyo era mwire Babu Mtekova gosebana disimanto egeka kyogwetani ichinsa isano na isato gochangenyange korugaiga imemo chio Nairobi eyemo aseyemo goikasomo chio manene onakuru buna enchire yemo oyokonyolia chitauro chobo chenu chokomusira omwana Musubati asomo yega homonene orakorekane asensemo ya Turukana chitariki 15 chomutinye yoiga bono eganga ya yenene nokoranga na kwenekia omwana Musubati na manyete asogima bwatobo chini boigoro na boigo botero bonene anene kerao ikirania masomaye inkorepoteri geteseni Igien Soko TV korwagaiga ambarambare na magachamane ake ICC ubawatagati umuchio Nairobi iretariane Daniel Omwaga Mwancho morigeria se oroboti rokobwati gatia barai ya bagusira serikali ya Kenya Kwanza niko bono baikirana hase ensemo ya Mandera ili kogendera nemirobirio yokwegera nemirobirio ya serikali na kogendera koboria abana inchi kurwa sorogongorwo kwana kyango esokya bare na kumusira muraibwense negatia barai be serikali gwikirania amagendero nemirobirio au hase chinsemecho niko bono baburja abana inchi kumusira muraibwense William Ruto asokori entunde aya kabere indariye gwikirania chira chae na magendero Somo vipi? Fresh term, si ndio? Sasa nasikia mwingine anasema watu wa mlima, ile si mlima. Hiyo si mlima iko hapo. Na wale watu wa mlima mumesikia dadangu Jane. Amesema wako na maji, wako na stima, wako na barabara, wao hawataki. Ile shida iko Kisii, kama hatuna barabara, maji na vitu ingine, ndio tukiungana na president watu wa Mandera West watapata maji. Watu wa Mandera West wa mama mtaoga, mnaamuka asubuhi, mnapata maji kwa tap, mnaoga mnakuwa mnanukia mzuri. Watu wa Mandera usiku mnawakisha stima, mnaonana moja kwa moja ama namna gani? Wale watu wengine hawataki stima kwa sababu wako na stima. Mimi Donya kutoka Kisii nimesikia hapa mko na asali. Wale watu wa Central asali wanaoga nayo kwa sababu ni watu walipata maendeleo kitambo sana. Mimi nawasihi kwa umoja na kwa nguvu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tushirikiane na William Samoei Ruto ndio tupate maendeleo ama namna gani? Mimi nilipatiwa nomination na William Ruto 2013 mpaka 2017. 2017 mpaka 2022 nimechaguliwa na watu wa Isiolo kama senator, mama ya kwanza, mama Muislamu, mama pastoralist. Makofi kwangu sio? Na watu wa Isiolo na William Ruto sio? 2022 mpaka leo nimechaguliwa tena senator wa Isiolo. Hii ni serikali ya wakina mama ama si ya serikali ya wakina mama? Kina mama mtakubali, tumekataa ukabila. Nionyesheni kwa mkono, nionyesheni kwa mkono. Na sasa ule anatustilia huruma, ametushikilia, anasema tushikane, tupendane, tusaidie kina mama. Anaitwa nani? Rais nani? Mutamuongezea tamu ingine. William Ruto hapendi ukabila, ni kweli ama si kweli? Anapenda watu ya hapa, maana anatutuma tuje tusimame na nyinyi tujifunze tabia kwa Kenya. Mimi nataka kusema yule msaliti mkabila, yule akiamuka anasema jamii fulani ni wachache. Mimi nakwambia hapa Mandera hauna nafasi. Hapa Mandera watu wanasema ni 2 term. Ni kweli ama si kweli? Toskabasio mwancho murigeria hegati ya barai abo konyabara babwatani be kyama gya Jubilee kurwase county ya Samburu niko tikoria rero banganya bene guchia se kyama kya UDA asebari ganigwa no mukonyi bumurai wense Professor Kithure Kindiki niko bono Kindiki chinga ke chatebire kyama kya UDA niko kyariganeti abarai kurwase chinsemo au barache kwane kya kubwato sio murai wense kwane kyango ikirania remeroberio ya magendro ase chinsemo chonse ga Kenya ya kuingia chama ya serikali kwa sababu ya yale mambo mazuri ambayo serikali imefanya. Hatukuwa na barabara, hatukuwa na maji, hatukuwa na hiyo affordable housing, hakuna hospitali, hata security ilikuwa imezidi kuwa mbaya. Kwa hivyo hii tunaona hii serikali inaangalia Wakenya wote. Ama namna gani? Na ile imefanya sisi tuondoke katika Jubilee, tuingie kwa serikali.
ni zile kazi President Ruto ametufanyia. Ametufanyia kazi muhimu sana katika Samburu. Mengi tumeona. Aswa, tuna watu wetu 11 wacha tuandikia makasi kubwa kubwa. Hiyo tunamshukuru kwa hiyo kabisa. Ya pili, ametuonesha mengi. Kuna hizi manyumba sinajengwa Kenya mzima. Na sisi wa Samburu pia tumeona hizo ghorofa zikipanda. Wakati tunagawa maendeleo, Rais Ruto amekataa kubagua. Hapa Samburu, hapo awali, watu walikuwa wanaleta kejeli na madharau kwa jamii kama jamii ya hapa Samburu, jamii ya kutoka kaskazini mwa Kenya, jamii ambazo zimetengwa kimaendeleo kwa siku mingi. Lakini Rais William Ruto amesema ya kwamba ili nchi yetu iwe na umoja, tutatengeneza umoja kwa kuleta maendeleo kila sehemu. Barabara zikijengwa za lami Kenya, kwa mara ya kwanza Rais Ruto ndiye rais wa kwanza kutengeneza ama kuanza kutengeneza barabara za lami ambazo ni za hapa Samburu. Sinaanza Samburu, siko hapa Samburu, na hiyo miradi mwenye kuleta na William Ruto. Mumeona watu wengine wale ambao walikuwa wamezoea ukabila, wale wamezoea mambo ya kuleta migawanyiko, ndio umeona wameleta kisirani na rais. Wameletea rais kisirani. Ati kwa nini unahudumia watu bila kujali walipiga kura saidi gani? Na sisi tunawaambia uchaguzi ukiisha, wale ambao wanapata bahati ya kuongoza wanakuwa ni viongozi wetu sisi zote. Na kwa hivyo bile Rais Ruto alichaguliwa 2022, hakuchaguliwa na Wakenya wale wote, lakini alichaguliwa. Mwancho murigaria habuona otoika omwerio asoko kumanyaria ene kiwa semesema yakuru ensoko chinsa isato na boigwase obutuko boiga twachika kumanya obutangania asomutinyo gatana gatatu omwaka uyu ganyasaye kawancha nande no chikomerana noyo minto Edna Mura ritukoria nkyo semesema yakuru ensoko ensa emo abego chinsa isato kurinda sebonega kurwa sendenche Clinton Ndigi, Kelvin Mogoi na Felistas Kabendi kurwa se studio ya kabere tokuganjiro twara butuko buya na boigo gendre kwegokya nimero biria gendre ta sembeo ya Nsoko TV.